Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Siya ni Mr. Lonely. Ti pagayam yo apatinayon amalmalday. Ngem amok, saan laeng asyak ti kastoy. Tunggal maysa, dumteng kenkwana ti panagliday. Nagduduma apas pasamak, nagduduma apakay gapwan. Ngem mamatiak, nga itilit ang niliday, at damat masirmata aragsak. Nang runa no at dagundaway amang yebkas itiliday, amang salsalukob kanka. Awisen kayo marod ang makipaset iti daytoy a programa. Tapno kay yebkas ti an-anak akanyo, ket agbalinda nga ulidan, kadag iti dumdumngeg iti tangatang. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan an Nena iti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ti kuna ti kaadwan, narigat ti maikamang iti adda mabalin na iti biyag. Ta sigurado at ti katugangan ti kalaban. Naikamangak iti adda mabalin na iti biyag. Ngem saan akasta ti kapadasak. Makunak amay saak kadag iti kagasatan a manugang. Ngamin, nakatumpungak iti nakasingsingpet a katugangan. Bueno papagayam, intay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ni pagayam an Nena, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Di kagbabain, Nena. Ipababalay mo, tabalay mo matan dito'y, ha? Uwan, Mama. Kunak tumot nga man ka. Nasingpet ni mga, Nena. Uwan nga rod, Alvin. Ay na, maragsakan nga rod, tanang asawan to'y anak ko. Addan kadwami kan ni Marta dito'y balay. Taijay kat nga rod abroad dayan ti trabaho ti anak ko, Nena. Uwan nga rod. Agsubliak manan iti mabit iti abroad. Kuma makabukal kayo pa'y iti apo ko, sakbay nga ag-flight kayo. Sapay la ko, Mama. Nena, agring kan iha. Agar mo sar tayo. Ni Mama. Uwan, Mama. Umaya kon. Sumaruno ka ni Jay kusina, ha? Uwan, Mama. Ay, nakasingsing pa ta talaga ti katugangak. Awan apulos ti makunak ka ni Mama. Rumara kon dito'y silend. At day ta ti asukar ken kape. Si kamutin at ti agtimpla iti kape. Nena, di mo ipatrabaho mo't amin kanya ka. Sige, isyakton tagtimpla iti kape, Nana Marta. Rumbang laang, ta saan mo't asikatibus ko dito. Naikamkamang kalaang mo't kadag iti amo. Ha? Nala, mangantayon, tamabisina kon. Ayun, madam, nakatimpla ako iti gatas siya. At day ta. Hagyaman nak Marta. Mala, mangantayon. Rumwarta iha. Ha? Sa dino ti papanan tayo, Mama? Intag relax si Bagyo. Inta irwar ti pensyon ko. Kalpasan na, intag shopping ijay mall. Ha? Oo, sige, Mama. Mala, ingkang arud agrubatan niya. Darasem. Uwan, Mama. Di mo baybayan ni madam iti iruraryo, ha? Ta di siyak ti mangkuykuyog kenkwana. Awan apulos ti makunana. Tadyak pulos baybayan. Di ka madanagan tadyak baybayan ni Mama, Nana Marta. Rumbang lang. Nagasat ka, ta nakatumpong ka iti katugangan anasingpag. Ngumnay, di mo gundawayan ti kinasingpet ti katugangam, ta siyak ti makalaban ma. Ha? Ni,
Sa anak mo takasta, nana? Sa anak ama ng gundaway iti pada ka tao? Palpalagipan ka laang. Swerte ma, takaskin ni madam ti katugangam. Tasyak idi si bibiyag pa'y ti katuganga, ay kagurguran na. Manmano ti kasken ka amanugang, anak katumpong itinaanos a katugangan. Apay nga rin akasla kaguranak, Nana Marta. Ay basta, di mo gundawayan ti kinasingpet ni madam. Day talaang, ha? Wala. Apay nga taakas di ti babaunan da mama. Kasla dadakkel agura na kanyak. Kat itamot lang agkadwa kami ti may sa abalay. Anya ngay nga tati basol ko kankwana. O sige, magpili ka matan iti bag mo, iya. Ha? Sa gaysata iti gatangan, siyak tagbayan. Ala, nakababain mama. Imbes asyak ti manglibre kada kayo, baliktad man. Ay na, di mo man panunutan dayta. Basta pakaragsakak tararamidag, nena. Isungagpili ka niti kayat mo abag. Uwan mama, agyamanak nga ron. Di kagyam-yaman, tamay tantumanan. Ag-shopping tantumanan, no maalak ti sumaron no a pensyon ko. Mama, Mga alak to matitipa sa rabutaken ni Marta. Tapno saan ngagpasugno. Oh, adtoy Marta, pasarabo mikan ka. Coin purse. Ha? Ay, agyamanak, ma'am. Sige, tay nakagpalas. Kalpasan na. Yinanakbiit na nabanuga ka nagbiyahe. Daytoy laang ti ginatang na para kanya. ha? Naimbagkan ka, tabag ti ginatang na para kan ka. Ngam siyak, coin purse laang. Ha? Idiawan ka pa'y, siyak ti mangkuy-kuyog kini madam. Kat agduduma abag, kawas, kan sapatos ti gatgatangan na para kanyak. Ngam itakas to'y laang. Inak man lagluton. Agpulis kan, tao may naktulungan nga agluto, si kanina. Kasla maawata kon ti amin. Agim-imon ni Nana Marta kanyak. Pagim-imunan nakken ni mama. No kasta, husto nga ron ti atap ko apagim-imunan nak ni Nana Marta, Alvin. Nalabit na kastahan eh. Kaysa paspasin siya amlatan ni Nana Marta. Aw-awatam latan, wen? Wan, honey. Naibagaklaan mo't ket di. Ngam saan ko akagura ni Nana Marta. Agan-anad ka dita ha? Di mo baybay antibagim. Wen, ani. Paragan ka. Katulay ka. Agan-anad ka dita, wen? Awan ti rombang apagdanagam kanyak tadaklaan dito'y balay. Kayat ko kumangarod ti agtrabaho. Tapno sa anak ang maboring dito'y balay. Saan na masapol? Kaduang kit di da mama di da balay. Kano adda papanan ni mama? Ano sa makuykuyugan, wen? Wan, honey. Awan problema iti dayta. Okay nga Rodan. Umawag ak tumanan ng madamdamahan eh. Bye. I love you. I love you too, honey. Bye. Baro ano meron dahi ti umawag? Sino nga ta daytoy? Hello? Hello, friend! Ni Carmela daytoy. Ha? Uy, Carmela! Kumusta? Apay nga itakalaang nga agparik na. Ay no, pasensya ka. Amo matindi friend mo. Super busy, di pagbiyagan. Ang sanitan, awanin, di pagkakumikoma. Anya? One friend. O may katitibagyo tagsarak ta. Kailiw ka na makita, friend. Oo, sige. Agpakadak iti katugangak, friend. Ay na! Pigmintas ka na kay asawa ah! Wow! Si Kamat. Saan mat Pahambal ka pa, Imat. Uy, pimintas ka talaga. Ano sikreto? Ay, naagtal na ka man. Anya kumamat ngay. Awan. Si Kaket di Madlaw nga asensado kan, ta di alahas kan. Kan, madlaw ang hinginaan amin nga arwatem. Ay, saan, Mat? Aywan, di ka pa agaw-awid no madamdama, ha? Ag nightlife tapay. Ay na, namiss ko talaga ti bonding ta. Ala, saan ang mabalin? Urayon dakda katugangak. Adan asawa, Carmela. Huh? Saanan akas idibalasangak ang maaramid ko amin na kay kayat ko. Ay no, maminsan lang, Mat.
Si Kamet? Carmela. Awagan ni katugs mo. Tas akti makisarita kang kuwan na. Ipakada ka. O sige, sikat makaam mo, Carmela. Ne, kunak no sino tinagtugtog. Da kayo matgayam, anak ko. Pasensya kayo no na singati pa naturog yo, tatang. Pasensya kayo, tata, ha? Ay, naisturbo da kayo. Ala, sumbrak kayo. Ay, na. Gapuan nyo aya. Maulaw, ha? Kaya't kunti agita. Agita akong dito sa sofayo, ha, friend? O sige, friend, iturog mo na. Nagapuan nyo, kunak. Nagkapo kami itimay sa abar, tatang. Kanya. Amo ka diti asawam. Uwan, tatang. Inchat ko'y di kalman. Pasensya kayo no dito'y tinagawidan ni. Tama ba inak amang ikuyog ka ni Carmela iji balay da katugangak. No muna kat nabarbartak ti gayam ko. Nalala nga ron iturog mo. Alas 3 pa ilay ti parbangon. Uwan, tatang. Friend, kaya't ko amamuti katugangam. Kaya't ko barkadaan. Ha? Ay na, amamatan ti gayam mo. Talaga friendly, ag. Awan pilpilya ka gayam. Ubing man no bakat. Okay lang ta kanyak. Basta nasingpit ang kaskang ka. Carmela. Alan friend. Agawid tayo di balay ta katugangam. Yam amuna kang kwana. O sige nga ron. Agawid ta, Carmela. Ay na, kung naktupay ka ta nasingpit kayo, nana. Ay sus, no nasingpet ti tao kanyak, nasingpet akmat Akat ingkay ag meriendaan pag meriendaam ti gayem mo. Nabsog kami pa'y, mama. Nana. Ay, sana bale, tamakiturog ak dito yung balay yun ito narabi nana. Tadyak pa nga na ipapas ti iliw ko kaninena, friend ko. Ay, katwan na, sana problema dayta. Ay, thank you. Mabalin ka din awagan kayo matan iti mama. Takas lang amin kabsat ko ni Nena. Ken awan nga minan ti inak. Ket kailiw ko ti maadan ti maikadwa nga ina. Mabalin ka di, mama. Ay, katwan day talaga yam. Awan problema, Carmela. Sino da iti abakla? Apay atila isang sangput mo dito balay si kanina. Gayam ko, Nana Marta. Jak to pa agi sangput iti barkadak dito. Kat nabaybay aga kun nga agpapa ay kas babaunan dito. Si kanto lakit din. Pasensya kayo, Nana. Agpilit mat ngamin nga umay dito. Ay na, uray ka sa no ti panagpilit na, no talaga mo't Apay, laang. nana. Anyat problema, may kaadak dito eh. Kat sa anak mo't apadagsin kada kayo, tatumultulong ak mo't kadagiti trabaho yu dito eh. Natangsit ka pa'y gayam ngagsasa. Ay, saan ka natangsit, nana? Ibagbagak lang ti side ko. Napuskol kit di ati pa nag-group-group ayaw. Hoy! Hoy! Agsubli ka man dito, ay! Hoy! Ala, bye-bye amon. Di mo tutupan ni Nana Marta. Tabakit day giant. Kung namlan isumatan taking balay dito, nagsasao. Ay! Surun kon! Makadadali ti beauty. Pangaramatam iti kwarta. Pagbayad ko kumuha iti utang ko, friend. Idarundak ka no, jak mabayadan ti utang ko. Jak kahit ti mabalod. Mano ayati ka sa pulam? 50,000 pesos. Ha? Amo kadakal ti sweldo nila kay mo abroad. Isa din mo siguro pa ayan, friend. Dakal unay agataday tabulbuludam, friend. Unay kamot dun. Kasta saan tang agkayo? Sige, uray 20,000 lang. Please, Nena. Sika lang tamo ka makatulong kanya. Kasyan na ko, my friend. Katap na awan ti pakababalawam iti asawam. Di may pagpagakunkuanan ati may papaniti daytoy. Please. Siya kung ti mangpuyog ka na kayo ang mangirwari ti pension niyo, mama. Nasakit ka na ti ulo ni Nena, agayam ko. Ay, kastaya.
Sige man nga rod. Takasla sa anak ama karwar no awan kadwa. Ay, agdisnudo ka mang kuyog kada kayo, mama. Naano sa kadagiti babak kat akas kada kayo. O sige, mangantapay nga umuna sa tagawid, Carmela. Oh, apay ngagsangit kamatan. Ang daming problema, mama. Anya dayta? Kawawag ko na iti kabsat ko. Na-hospital ka no ti amami kat masapol ang maopera. Idakalagat at ti kasapulan na. Anya? Ay, please, pautangan ako, ma. Payatak mo't laada gusto mahalag di pa iti parlor ko di Manila. Please, na kayo lang tamo kapag patulungan. Amo ka na asa kayo. Saan kayo ka naimot? Malala, husto nga rodan. Di ka nagsangit. Mano ti utangam. Ibagam tamang irwarta iti bangko no kurang to igam ko. Mano ti kasapulam. 20,000, mama! Nena, nagsukat ka di ti cellphone number ni Carmela. Diyak magtan makontak. Diyak amo mama, tauray siya, saan ko ama kontak? Anya? Kan in-block na kiti Facebook. Anya? Ay, kasano nga rodan dyan inutang na kanyak? Ha? No kasta? Imutang mo't kada kayo, mama? Juan, iha. Kat kuna na nga itaalawas ti panagbayad na. Ngamtsak mo't makontakan. Anya? Uray siyak, ada inutang na kanyak, mama. Anya? Dayta nga min ka. Tatila isang sangput mo at tao dito balay si kanena. Nala, panawan da kami dito'y sika, Marta. Ay, uwan, ma'am. Mama, pakawanan ko, ma. Naipasubo ti kwartayo ka po kanyak. Sorry, mama. Ay, alala. Awan basol mo tagpada ta biktima iti daytoy. Sige, no di pa'y lagpakita day tsa tao. Idarumtan, nena. Gapo iti inaramid ti gayem ko, indarumi iti katuganga. Ket iti sana nagbayag, natiliw mutlaeng ni Carmela. Daytaman ti kapadasak ajak tupulos malipatan. Tuy pagayam mo, nena. Pagayam nena, nasaya at launay tanatiliw ti mananggundaway agayem mo. Kasta ti may parbang kadagiti kakasta a klase ti tattao. Tatay ko na nga rudan, no dakas ti aramid mo, dakas tumet ti pagtungpalan ti biyag mo. Ala, sapay kuma, tasaanan ang maulit tinapasamak kada kayo. Ket kablaawan ka, tanaddaan ka itinadungo, ken man nakaawat nga asawa, ken katugangan. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan an nena, iti probinsya ti Benguet. Tampok dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. In your nose kininsurat para iti radyo ni Jenna Almoite Diaz. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kamiting kay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin.